Сиргер олар көрәчілер бет саңа күні умая тұрар оғық тығыргыр тығығар уанна кені сылағығар оғыттынан оғықтар жаллақтыр. Оғық барақсан сақалар олық бұтын салғыр, өрі бүтін үлләстер аң алақчын олықсый бұт ұраты қалымтана болар. Төхеді ғаны анығы кәмге оғық тығыргыр тығын білеген күйіқ төлен сол бұйдар, онығыр қуарат та сиргер сақағыла көмілік оғық тұтталар бет. Онуаққа мен коллега бар София Наумоваға оғықчу теділәқ Владислав Сидоров камин оғық көмілік оғық оңағытын кестелеңлерін арыйда. Салғы сюжеті бұл қойған. Көмілік дейін қосаттақ Владислав Сидоров қорат бейірі алығар анығылы тұтулақ камин оғығы чөшуян бүтерен әрер кемігер тие бет. Мен бұл оғырдақ бүттен оғық тұтабыт, ағам оғық жүз Сидоров Михаил Арьяна біштен. Арьян Сидоров Арьян дәнім етемер ұғаты. Мен үз поколение болам, оғық тұтағынығар, оны основном өрәп біткейім ұбайым болар, Сидоров Владислав. Валерий Михайлович, окені хунтарға бар. Камин кәтіте 1 метре, ұғына 2, истенектен 10 сантиметр тейен тұрар. Камин тұтарға бұл хама хүрінәкі пожарная едінісі. Бұл қаддақ, бұл камин кәнінігер бұл оғық бар хүріне біздетіне азбестове лисінен хаян барыңан асенкованы лисая. Ол кәнеттен профиль хаян. Потолочной темире алюминиевой. Ол кәнеттен әме асенкованы лисая. Ол кәнеттен әме 3 сантиметр тәяған. Ол тәйім 3-5 сантиметр тәйімарын жабейді тұта. 2 мендеменнәқ жиға оғық бастықы тәскі тұрар. Тұтылларығар барыта қолбан бір түгінші киппетчі бар бұд. Каминне тұтарға туық кығыл киппетчі основном бара. Мана бұл киппетчі баста түрген суға түрген болан, прямой болан кені түргенне кейір. Онтан оғық қабаллағына топ кәтігер кығыл киппетчі барад. Онтан курутойдера қарық бұл киппетчігіні қағып. Киппетчі қачыстывата үшігай боллағына оғық түргенлік көрар. Түйет 5 күнінен отторға бәлем болар. Бастан отторға кірдік оттаған. Үш көтті баққан біле курдырերը күрдік, кіра-кіра. Ол кәннетен жекелен үшөйді кур бұдыңгені, бастаны бейспәйтін чөлен бұл бұдыңгені үшөй оғыстық. Ол ғана баран ұлықан қардағастыры ұл баққан, хембе кіра қардағастыры ұлын бар оттаған басты кетігер. Онтан үшөйдегі тиіп бітінгені жоғыры бәт үш бітінгенде бейрекке махаja ұлықан бастыры мұнны өйін ұтталаңа. Бәйті ұмайя тұрар үтчі. Өлі әне бәйт күхінің өттер бұл манан ұлықан қоған хүттігінен хабан мәні тұлы бап бақыне. Отты баққан бары бұланған хабан әйім. Өлі әне. Хембе білі тымны ба. Онын тымныны бейрі тұрар. Оны қоттырар ол хабыңнан. Онтан почти прямой кереті бұл. Кереті керетілі. Владислав тутан бүтеренерер камина турбатынан қолбауын ағыз метре үрдіктәқ. Бұл кесе тәске тағысты бұд, бұл турба бұтыр кәлі бұд. Бұл турба бұд әме бұл кеппетченен тағысты полностью, әме противопожарный әме тұтуғағын, оны де бұл хабы бұтыр кәлі бұд. Бұл қолыбыр ортотынан генаған, бұл бастықы хабы бұтын. Онтан бұл иккарды балағына отут сантиметр бола. Бұл банна кені жабілі ити оны тымны халғының оқсу харманна білі тымны киряханын мөттөтен бері. Ахарда әміске тымнынан бербәп бұл кіраты кімі тормас кереті болыр бұққаны. Орақта чуғасканан әйілер маннек. Ол балла туқта әлбәқ ұтуы бербәт. Оролы оңя батыты. Хин бір сплошной яға тұры күрдіға. Ота бұл маннек пейтчі оғысқынна қау білі ититін тұтар. Онтан білі кіңі төрмен атты баққан. Или кығын нарат тоқымары болақына бәйәт не дейлі ай бейді оттаңын үрдері тұрықтақ. Кандисат өскәветін надытыға. Ото білі үйден отты батаққанан нахым бір мұ кандисат өскә қаддақта балағanya. Оны үшөйдік ол отты оқына да кығыннар отты оқымағары болақына. Үйдаға жайбаққына дейлі ай бейді дейді. Оғықчыт камені үйәнен алыранан уаттабыт, тас өттігер жекей тағы сығыран кергетен бербет. Маннық тұпсағай тұтула қолымтан тұлаларын қағайыттар ұғын кығыны кейхелері сыластық атарықтара.
Оғық тұғынан кепсеппетче бире этер араға тоғыстық болу, балаған үйгар өбігелер бит барақсаттар. Балаған үйінағыт тағанағы түбіктерін үміреті оқсары ол түбікке түйелдер, онтан білеген анығы сақа кейті жа жиетін кен, коң, сыла, сымнағасы оңырару жиені ититер, сылытар өріменігер хеджер болуқтақ. Онуға бүгін жиені қайдақ сылытабыт, тұғынан сылытабыт тен ұйтылар бұтығар қорыйду, онына тұту кестелеңдерін ария жаққы жытты кәлі Хотугулу Федеральный университет инженерный технический институт үліхеті техническая наука кандидата Альберт Гаврилович Карташевский. Альберт Гаврилович, я хочу хасарды болуқтун. Бу сүрін тема бітер керек бітініне қыратық опықыттан кәпсән асыра. Қайтақ жерлер тұтуға опыттақыны дас, мас. Үлелебітім уже 10 сылығыр барды, тұту егетігер. Жерлер арас көрінгені тұтан. Олар олып тас тәде, мас тәде, каркас тәде. Ачығына жа бүгінгі? Жоны күтті бәйі білі бітінен, көрі бітінен үлесті еқпеден бәкке бағыра бұд. Қолыра бұл әйтен ағыр бұпты күрдік білген тағаджа тымныян жон әлбәқ кей уже жетін оттон итейте бара тұрарын көрі тұрар. Қолыра бір хамай тоқтақ тек әбі, әпет нәстәқ түген болар бейіға мас жейіне, қолыра бұрuz жейіне. Коракка дағаны тұтыға дағаны үгістен бұрус жеға білген оларылар. Оны оқажа бұрус жебітін ететеге. Бұрус жебітін ететеге көрөбіт. Тұғынылар материал әлбәқ, бұйвара даған әлбәқ, қолыбыра білген үгістен маннық пенополистирол ден материалтан ететінер болан әрер. Нұрокка білі бітінен пенопласт. Пенопласт ден аттақ, кені хамый үшігеге де қағыду. Хынытынан чепчеке болар. Онна бұл көрөргө күрдік кені арас көріңдері балалар. Бұл нөмірді ақтырып, қолыр 15-35-тен. Материал пулотнағынан арақсар, қолыра төхінен қатанақ, отчанан кені качество тылатын ер. Арас пулотнастақ материаллар қолыра егін арас этиктерге туған олалар, қолыра істейіне ғылы тытығыр мостан өрігуге бұл 35-тәқ, тұққа крыша дүгер қолыра жүйдін ғылытар болдақтарына бұл 5-тәқтен ағынан 15-тәқ атуға. Жа, онтон жебетін есі түттен ғылытар ордукту, ғыроқ жөн білі есі тасы түттен күтті ғылыпы болачылар, ғыроқ жөн бұлар төттіретін есі түттен ғылытар өбілілері бейді. Онтон қайтақ табығастағынан, қолыбыра кем қайтақ атырынан дебекер олына қайтақ материал туған оларыттан. Бұл етен ағынды бұл полистирол бұтын қолыбыра жей есі түттен туғанар олық көңілленмет, той терген материал бары түттен болған құтталлақ. Оны қолыбыра білген диета сөттіттен утепления бұманлық базальтовый материалы туғанар болан әрелер, кеңмек. Оны ол базальтовый материалыме бұл пенополистирол күрдік арас плотностарда, көріңлерді, қолыбыра бұл манны көддір күрдік. Оннағас бар, онна ары кытанақ бар. Қолыбыра жейіне тас өттіттен утеплейдігі ғылытар болақына, ғымнағас утеплейтілі иш өтті тұтуқанады істейіне дек. Той терген өте бейі ғаларға барын күрдік, ғалас себетер кеттіқ бұдына ебетер бет оғы бейіға ғысты әжер болуқтақтар. Оны күрдік бұл ғымнағас утеплейтіл қолыбыра жейі арас бартын қайық бейіға өбі? Бүрігер. Бүрігер. Оны бұл қатанақ утеплейтіл бейіға тас өттіттен тоқтеқа өбі қаққа болар ғымнағас утеплейтіл бетер. Жа чотугар жебитин ол ис ту тасты түттен олық түгірітші пенопластан, бұқырдық стекловатыны, базальтовай материалы тұттамыд сылытан кәбестібет. Чотугар жа бұл қайда қара кенсербе күрдік болу құрдық де. Халғын келбеті тақсыватта бұла бұды робияға қайда жағы сөбек е? Білден тұрар қандық бағыр жені тас өттіттен бұл мандық материалларынан или даже ес өттіттен өтеплейдер бұлық бұтына, ғылытар бұлық бұтына бейға қаян дағаны вентиляция бар бұлықта. Олаты жебет уже тыймап бұлыр. Бейге қолғыра маз жені тоғытта өйлейді. Маз же тыймап дейбетті. Маз же халғына қамды болар бұлағына. Бейге мандық утеплениені туғанар бұлық бұтына бейге қаян дағаны пароизоляционный пленка ден туғаны бұд. Олаты же ес өттіттен сик утеплителге кейбетінден. Ол оны туғанар түгеметер бейге қастені тыынарым өлтөөн берді. Ол ең қаяндағаны әтергерлі вентиляция бар бұқты, халқын керетті. Әті білейін көддерін аспыттырын күрдік, оғычу тоңар бұтты оғыты бәйтіне вентиляция болуған. Бәйті вентиляция күрдік те. Онтон бұл төй елағының күрдік, пенопласт ордукту, әбетер базальтовый материал бұты елақты. Үйетінен көрі болақына қолыбыра қана тоғынуларыттан, шейттәғ өттігер, мостан нүгер болар болағын қолыбыра. Үші қақалақа бұл 35 тағаны бұл базальтовый материал үйелері тән күрдік. Ағаға сөттікке туғанар болаққа бұл базальтовый материал білден тұрар үйеті бұдан олаққан. Оныттан кені шүйеден, кені қолыбыра бағар өттіттен күтталы қол, экология өттіттен қолыбыра көрі болаққа ме. Оныттан білден тұрар қандық бағар жені бейге тас өттіттен ғылытар болақ бұтына бейге қаяндағаны бұл
истенен өңгөһүн бир сикаар. Ол ахар түгенигер беха бу тахнага пшивка, онна утеплитель кеднан тохпар булуктах. Халгын камдыр, Камдыр серемес булуктах. 3-5 см қалыңнақ, халгын камдыр онер исиги хокнар тохпар. Очоңна же бу материаллар бу тоттон бел үйелери да. Очо үйелек булар, онна аласты булар. Ото жете этен хардыбыт беге жебит сылахын тахарбат гына электроэнергия битин кырытык экономиялы да тария жеккади жебитин сылытабыт. Маныха түннүк самай сылахы тахарар тымныны келерер түннүк тиллер сүрбе 5-35 бирген же сылахын кен тахарар турар дилер. Маныха түннүккө тугу болгом тоголдук ханадан түннүк сылытык холо бират. Тон бу кенеки кемге жон барыта стеклопакет теңге көһөнөрөр. Элбаки мас түннүктен акастанан стеклопакет көсөтөр. Мас түннүк биле кастагы турдаганы маха катан быгылыр болан тымныны лох тагы турар дилер. Инне де дилер, оннотон махан мас буллады холура. Кене үйете келгән эме, үйете калгас буллады. Анты тибилеге аныгы туханалар пластиковый стеклопакеттер эме хамы бир куталлага төтө болар киннерге уплотнителген бар. Эрегенен оңлугут кене колура 5-6 жыл боламаран уже вот эме кактан бар. Биле уплотнителден түннүк онна холода кердигер. Түннүк онна холода кердигер хыстар херигер онна эрехинке бар. Ол колура кене вот тоян каллагына тымнынан кире турар, хитинен тахатырар бар. Ото жемен кора толоктогы буларбын быйтын бир калканын ха көрсөбүнсө, кыгынайы стеклопакет түнүктөрүм же сигир дехигер болалар у хар бөгөтө болабыт. Оны утара кайта кылып койду. Эти шик тахара хаста көрүңнах, колура бир бастыгы причинетинен болгон хен жей сөтөр вентиляция бол. Эти этен хар болуп курдук, колура халган каннабак булганы шик мустар булганы конденсат каянда өскүр сөкүлөр. Эбетер стеклопакеты сыйга турулуп булактар хен. Канды бар стенага точка расы ден тох бар. Эттик колура ол точка расы местетнен ровно трубы плахна. Хашик өскө өктак. Той теген эти тымны халган касыр херигер кене ровно. Онтон тас өттөр оңор бу плахна. Сигин ол как раз стеклопакет картин кене өскө. Де чөтөгөр отто тук бир чинетин бастан биле канада битти. Бастан биле канада үйрөтөн көрө канадан уже. Ото мостаны истене битин хылтары чекеп сетти бит түндүк бүтеме арыдаганы өйдөннө тек ото түндүк биле стеклопакеттер масеме бар болбуттар ди. Мас стеклопакеттерме баллар. Мас стеклопакет холовра экология түтөн көрө булаха будан ке табыгастак болор. Гынамаран тагыната атар. Комойго ген бир ары юрдүк те. Кене хүлбе бие сотуп бирген гыналак болон такка. Онна комойго ген бу бияка хагыргер бир өтөлү тоңорорду. Анан Тарханалык текади. Ото мостаны итетиге тух билердакыны. Ту моста көрүңдөр мелбектер, халура билген албакки кара мост тоңорор, кара мостатын эгереме бу. Кем полистирол, кем базальтовый материал, кем эковата деген материалы билген эме. Жан туганар болгон эрелер. Анан жей көрүңүттөн көрүп канада, онотон билен турар халура таса түттөн жеятын халытар булахатына бу тахнага стена утепление тахи халух аллараңырлы жөктө сергерле. Саңа үміт күні чәбдік хасырданы бігіннен бірге көрсің. Бұйыл сайын литература сылын чәрчетінен сақабыт сірігер Россия сұриячыларын союға бігінтен тақсы кейләқ улахан делегацияның кәлен үржіттан кен далағыннақ біленім ұйтан бар бұттара, оның жадойды бұд арас мұнықтардан кәлбет сұриячылар сақабыт сірігер литература қайда құрдық сайдан тұрарын үнеке кәскелләғын елі қарақтарынан итағайын сөғын мақтайын бар бұттара. Жүкускайтан арақсар тұрдан Россия сұриячыларын союғын председателі Валерий Ганичев сақа сире литература сылын кин түйілгеті болладен сына бұхан тұрардақ. Онуаққа бүгін хасырды бігі литература бұд үнеке кәскелі болар әдер таланнақ бейет тұғынан сүрдеті көрі қайын, кені аяр артығын тәңгәрі сықайын. Көһүн тымны тылым түһен тиһи этин курдат өрер. Кара булут мустан күнү сабан доксун этин этте. Онтон ардах күскө түстө сербит чалбак болан туолла. Утуу субу жабар түстө оппутмаспыт көмүс өңүн кетте. Биһиги кепсир айыр куттаах адер киһибит олох оргуер үһүгер сылжар. Аял малакодин сахатылын онна культурадын факультетыгар үйренер. Иени сыналы веренех эрдекли тыыннаагар. Кене өрүү аттыбытыгар ыраактааны сырыттар. Кене элитин салаахын сүрөкбитигер иңерех, келер көлөнага теридех. Иеттен орду кухулучу үшүгек киһи суох будойдуга. Ону сорохтор өйдүүлер иелерин чөзерен барандар.
Әрді кінеқі қағыдылар, білбәкке onun кинелер ие сүраған бағырдаларын. Аял бастыкы хохонун өссө осколага үйеріне сылжан суруйбута. Ол оғотук симик хохона кимеха да биллибекке халбута. Мантан канаттанан билигин кини хохон кепсен суруян хайы уяға атын аттатан әрер. Ии болар бұлайлы хақылы. Аддығыр түйін қолы бұра ұтияттаққан эмескаватуар ханалар керелер. Олара бері аттағын қолы бұра бұлырғылы бүрінен дұрушқадан да бұл баққары бәймәндік. Төліпен бары шөй. Ұлындағына замекка керан, онына қасы оқтылла күн түйе бітінен керен баран. Онына қолы бұра хасты өкіне кірдік жүшейен бераған. Формаға хеймілі хатығын қолы бұра. Онына сақарын әддән көвәйін өкті. Аял малакотин табурокап көміс күйіне дейін қоғаны ғығар тобулу аналатқы йылаға. Егор Петрович Неймохов атынан анал стипендия қағайына. Сергелях оттара литературный конкурс жағылхай бәе стиль дипломана. 2015 сыл поэттар турнирдарын кескіллях қоғанют аналатқы йылаға. Идан бұланы литературны үліхетчен, ол бұры бұйвераға бітәддақпына сұрыналыс, критик, редактор, ванна қолбыры. Тоғысының филолог ұчыталды болып мүсіп қолбыры, скола барамын. Төп бәйім баға ханам бұланы өйрекпен бөдерен баран ұчыталды бұрықпен барам, қандық әмәддеревінаға. Қорат олғаттан тәйтчей қолбыры чумпуға, осынан айыр дөлінен директорнарға неге чумпухер осыны үшігі. Қоракола тыға уға қолбыры кей ғылайар қораттан түргеннік. Мантаханан әдер суриятчы 2014 сыллақтан устужоннар паскриптум қағыттарын ұтум сақалы сығыры редактора. Аяр жоғырдақ әдер кескелләқ суриятчыға энникетін өсі дәлбәқ сетихилері дабайылары бағар қалығын. Күхін барақсан айыр таларнақ жоңы ити күрдік ейігі күстырар ұраты кемі бәліқтір, онтан оғырочыттарға үлелерін самай үйе жә сағаланар. Маныққа бейгі күхінгі кей күлбітінен ден әден тұрамыд, қаңаластағы коллегадар бұд ұстаны бұд сюжеттірін болға еуін. Ханна дәти айылға барақсан көміс семяған семенен керкәйе тұпсығыт өскүйбіт. Оттан айылға барақсан өң бөріттен бірігіндерер ұйғыны бұйыңы дәлеттері үліхе жон үлелерін өгені. Қотачуға қомур кеме. Бейгі тұға әстібатығар үнәйіні үнерінен өр сылларға жыртамыд. Уйбан Михайлович енділевкі тиехіртібіт. Уйбан 5 ұлыттан үхе Володя Вадим Виталий білігін қағайстываға бұхатчу үлелі сылжалдар. 2 ол үлелерін бұхар кәрен көміліхін баралдар әбіт. Олаттар үле барығын пығын чымпығын барытын бәйдері бұхарар ол бұттыраттан аға бағалық бүтәйді өрер. Быйыл Жекурана вәп болла. Görüçe bağını şiyeti bitti. O kanamların bu içe etiğite üneye meşhur. Kulağa kottopuyla utun kaydakanı şöyle bu. Kottopuy bıyıl şöyle markopta hüveküle de ottavur tuğ. Çeşiğin kayıtları hesboput. Onun bitardı buları. Mıkıdaman kuğana oğ. Наханаға комбайнынан моркоп қомия сылжалдарын көрдібіт. Ол еніне саңа техникалара қортопы қостан, қомиян, суарттан, ағыз сентинеде құлларға құтар жоппон амук тайнаки комбайна үләні түміктәбіті. Кескіл бағынай қайыстыватын тұру үләхеті Уйбан Михайлович ендіреп кірі олы Виталий үлі қамна соннағытын туғынан бұқырдық қылғасты білгендерді. Бастан барады моркоп еді. Онда моркопқа комбайн кәнетті қалалары оны қомиятчым. Онтан таққа болды. Шәне классна қамам бады. Устаран тасты бұд. Сығысат, хайымыд. Хубаларды хөлдер күрді өті білейін ұжы қойы. Хайымы білі бәкә қалды. Арда қашы түспәді. Күхінгі кеге күлбүтінен ден манетен әддіқтірі. Қатын чарғындар сахаран көміз дойы бір мүттер. Қоғын кеге ұйбан олаттырын үліға ұйтталан, өлге мүйнөні ұлар тұғығыр сылайыры ұмнан тұран сыллата сырылағар. Ұйбан үйгұрап, сөйлер тарағап, сыға телвенейті қаңалысуға. Жай эти күрдік беге оғырочут уйбан оғыротугар қомырын летер әлжеттан асты бұд, онтан білеген Қортоскаттан қайдық өлгім үйніні ұлыққа сөбей ден беге сүріні итібітігар әтпетті Қортоска өлгім үйнітін кестеліңдерін ария кәлі қатастағы бағына қайысты салаячыта Леонид Чусовской. Леонид үтәсірдінен Джекир аз бейеқа күнді өджет бол. Бірігінше қомырғы түлі өте әсірді оқты. Қомырғы түлі әті хағалынан хамай үліғат әтергерлі үйігер түстәқет болу. Қомыр кемегер
күнгөт хасастан оны кайда хагаланар. Отон күн тақыта уже үләбит намар боллак. Күнгөт тәңге хуктагы. Аха, бирген тоқылетнен ора жагды кылыбыра. Билген отон комур бутун битеренер бит. Хагаланда бол бата битенер уже кырата койтаты койту. Аха. Но то бөрөбүллерге битер булан акпыт. Быйыл баратак жеттө кортосканы кайда хеннак сирге олордон тө кортосканлар булан акыны. Быйыл хүрбе гектар гастут. Ты. Үйүнү өтө когана хок дибин. Где-то 15-16 тонна курдук гаттан кетер болот. Элбах жабыланнак жана бекети. Кортоска бутуттан жалан көрдөрү карымы көрдөкпүн олох. Кеһетерге дылы мыммат кортоскалары ди. Улан о яхана да гархана дибинден кытаны көчөй бай сорта бит. Бу сорта кандай? Вармас ден сорт. Вармас. Кантан Хеттону сыллартан хыллака Эстониятан келбит сорт. Аны буллана тох институтон хайыр жарыктанар. Техас института олигин бихеттен уже 3 жыл бутун үйнереп, хөбүлан үйнеребин бу сорду. Олата каста сордук үйнерен көрөнгүн хен талан кетен көрөн алган ди. Отон ара сорду үйнереп жутум. Блин, бу калин время поддержать местного своих девиков. Бу барма хаталам болду. Оны жоннорду хөбүләтлер калин. Отун Şu yamtanlaqten attılar. Minniге хадибинден де, аха. Onu tohorok tohtan bu varmaz. Balbaq yen kutam 15 tonna balbaq gelir bitin bu yıl. Onu bu kutam bu balbaq da ahir bitten hülbe 1 tonna kurduğu verdi. Ты, ол қас еннақ сірттен? Eti ollana balbaq kup puterim 4 gektarga. Ты 4 гектардан сүрбе 1 тоннаны ылдығы өтчү. Гаттан hülbe. 4 гаттан сүрбе 1 тоннаны. 200 tonna kurduk. 90 center kurduk bolar. Centerden ağıllar degene. Centnerden de. Aha, ondan bu yılca barada sirgit yene töhөнү gopsa yene. Hülbe gektar. Сүрбе гектар, ondan қас тоннаны ылар булан ақты? Hatta 300 tonnandan tiredibiki. 100 тоннаға. Батчал бақ же кен коң сире батчал бақ этергедлы кортосканы төһө болан үлелен костугуты. Постоянно үлехеттер бит бейвин кытақтақ бына алты бут. Алты хетте болабыт. Оннотон техник били комур биреметер Жонел 1. Жонел 1 де. Онтон бу ыгыр даган комур даган үлетигер техника үлетин туханага той бетер олох кыгыл үлелер үлетет. О туханам бу техника то. Бастан агылы бу техника то болот керек. Онтон билин бир краланты техникалар атып, каналакта болуп. Билин капалкандан калып, жоноротто хүрбе гектар комбайндан калды. Костуллар. Онтон бу сиргитин сайын устата кайда хаме удобрениялан ду ото билен турун көмөргүт боло ди у кутаргыт боло оны кайттак же тохнималары туханан өлгө менүүнү улагаты. Аты хортосканы да бол хортоскар болду. Осынын кайыкына да булай. Периодка кайыкына да шөйдик сроктарын тутуган. Оннан техника үлетин шөйдик туган технологиядан туган кайыкына да. Полив он обязательно бия. Холор быйыл куран жыл булай. Полив обязательный, а кучой деген. Он органиканы туттаты бий. Этерин балбак келдерем Сирген тупсараган де. Сарыканада. Онтон те кортосканы эре болбакка усайнын оңрот үнерәчилер сир сылаяр ден өйдө биллахтар ди. Кастыра хылынан хыңнедык тақпыт атын сирге көһөрөбүт генденже бәйләре түбүк багыт төһеллер. Эне тохти барыгын сөбе. Конечно, по-умному севообороты тут туханада. Бир жылга постоянно бейге кортосканы ортолор болбакка севооборотун жерктен ханада. Оно жерктен трудный, олеген бейхаттан билже кортоскатын курдук балбак ен келдерем бит. Кайяты бит. Хен сиргедин тупсарады бит. Хени бираты. Ары сонун бир состав болор буллагы. Онтон же билген хорох жон үгүс кебилен турун бәйди кортоску минер хатыр олгуна ман сорох корат холбралыктактара тыды херегер үлети бүгөр үлага интиксан калбы жон кортосколор дубаттар уну билген бара тыла хары тете ихтарарас жарбанкада бола турар кортосканы тасат түттен ылан көрдүрө карысы билде тасат түттен бу миннигас кортоска үчөй ден кайтак бахарык кахылы өмүнөн жүгүнөн кылып Хатон сордуна разбирайся канарки хайыр буллай олох били опыт надо дечо вот опыт тут ещё и көрүнөк болудан ещё буллай кортосканы кылып Живутак бахар бутак болуктак, кортоска бахар бут көгөр бутак болуктак. Онуттан формата чөтү болуктак. Ну ката анак болуктак болду.
Кыһын хортусканы хайдах урын оқосөбү. Биле хассымнан халбатын де. Температураны туту канат. Холор жонор попозжалары ити темню глаз поланы юниалар хаммир постоянно 2-3 градус поддерживает да так чуть хронически. Он курда морого канат хортусканы курду калары. Да, курду калары кутан кахлар оны. Он тугадыр дигәр бу. Онтон билеген манык тинах бутым ханнара күһүн хортоска хомурун сагана билер көрөр жон сатан табат биле талантлар жон хортосканы косту хуҗан саз үйнөрө хортоскарын таланлаблар бит семе хортосканы хеп эй кол бир семагатын кайдак белем нигити күһүн белем нигитто бетер саз то хорду. О мен хранилище охранигенар булган. Арендалаган хранилище онна. Кыгыны буга переборкалыйбын хортоскабы. Каз аты говоры хортоскам каз бидди хортоскатын растамын көрөмүн кайы. Төвлөттөр бен үйрөтөбүн ону каналарын курду. Онтон калбыт кырки хортоскаты хеме авара булла хас. Кара хортоскаты. Кете переборкалыйбын хеме хортоскам. Онтон же күһүн кайдак бу же слобетер кайдак токтокабы. Кайдак хранигнан бут мучылыта кайдак туттакпытына саз бехче хортоскалак болуп кетти. Онтон это температураны тустакка чөйдө хранисканы хортоска. Эми хасылындан бартын кайгын переборкаламын шөйн талангын баары бутин хортосканы олдулуба. Желени да яхати хасарда бутер калена житабы кармактана бут үйе сурунал үйелак тутуден сыгырылак саңа нөмеріне яхабеле хуны бут өлгөм юнүнү комурда кылгатер сихни багарып. Мактал. Жабы түгенге онна талбат аланнак өсүбү сахабыт серин олоктоктурун тугунан сюжетте көрөйөң, сюжети болгойоң. Саз кыз саңыр бахы кетен сибеккенен сименен келбит керек эмер уйдур курдук. Бу сахалы номогон жүхүннәк көрөктен керек кукулалары Татьяна Лыткина таланнактыр багынан тотан кабан оңорун тахарыр. Это только веримедим ягуга дипломный бир боланы. Эстетика образов алан ходен бутын. Театр неме оголорго кайдак эстетикаты береден. Онны маңнайыңар бутын кукулалар. Онтунала ыллардар сөбүлән жарыктаныр болбута. Билеген барыты сүстен лаппа такса маннык сахалытыннак кукуланы оңорбут. Бу кукулалар серидереттен күрдөккө саха кейтин обраха толорырлар. Едестәк. Сирене едестәк. Едестәк сыңактак булади. Оны каптагар. Карый каптагар булади. Нушигене булланари атын булади формада. Bir kukula 200 күннен силеген ситер. Татьяна оңорон багаты күйе хай туттагана өр гыммат. Таланнак кеһи оңору летен быйын сәгәтен кыры кистелеген арьер. Ай булланы бу туохлага проволока. Оны проволока мен туох петелька оңорон. Оны бул фольга барды. Текун таган төбе формат номер. Пластик нымнаты кынан дебе. Мен бу хараган онтон 200 градуска уганыла. 200 минут яды ховкага. Илитин оңорорго мен туспа тухты. Неманын оңоро. Бастан колулукан эрбеган оңорого. Эрбехтериттен бил тарбактарын оңорту. Он тарбактарын айылын проволока хемеган. Очоблага кытатар. Тутухан ичер болар. Таңаһын сабын оютун бичеген кергелен симеган баратын кыыһынан көмөлөн тигеллер. Ката кыыһа сахалы тыннак кукуланан оңнур. Билер уну деханы туох персонаждар оңоруктак бунул эдеттен. Бетер манны оңору канады же. Чо кукула туспатулар. Ол кукула жогата тылага бут. Ол бегиге. Татьяна бәйте өрүү күн курдук күле үйөрә сырдыгынан сыжайхыл жеркеһи. Ол дехин болу каханда хомойбут кыгырбут кукуланы оңорбот. Орду кинеха кыргыттыр онна огонноттор обрастыратта буллалар. Костера куаган нереденен курдук болланы төттөр улары тамбаран аңаттан оңору. Олен тохтаапты. Куаган нереденен ахтарны ажаттабын болчу. Бу курдук тус-туспа серидде характаах, быһылаах, тахалаах, бел туспа майгылаах, сигилилаах, туспа аттаах соллаах кукулалар. Олон хохут оғоннор, айыхыт, саас кыз, нүргүн батур, бу бары оғону да улахан дал кехине кереггеға ыңырыр угуер курдуктар. Балаганын онақсы сасырдатын бәйтінсіні бейгіннен бірге көрсібіт көрәчілер бідер мақтана бұд, сынабы күт сатана, толкуйдабы күт, табылла тұрдынден, алғыз тылынан сақалы тахарыбын түміктейбін, онна тылы Наталья Дмитриеваға беребін. Спасибо, Аня. Доброе утро, дорогие телезрители. Мы с вами встретимся после небольшой рекламной паузы. Так приятно по утрам пить чай с чем-нибудь вкусненьким. Но сейчас подготовьте ручку и бумагу и записывайте интересный рецепт от Клавдии Фисун, которая приготовит для нас грушевый пирог.
Здравствуйте, меня зовут Клавдия. Сегодня мы будем готовить грушевый пирог. Для этого нам понадобится 4 груши, 4 яйца, 50 грамм грецких орехов, сливочное масло 300 грамм, сахара 350 грамм, соды 1 чайная ложка, ванилин, 300 грамм муки, 50 миллиграмм воды и щепотка соли. Начнем приготовление пирога с соуса. Для этого нам понадобится очистить груши от кожицы и от сердцевины. Добавляем в сотейник воду, 50 грамм масла, примерно 100 грамм сахара. Сахар растаял, можно добавлять груши. Пока готовится соус, мы приступим к тесту. Для начала берем сливочное масло. И сахар. Теперь добавляем по 1 яйцу. Добавляем ванилин 1 грамм. Пол чайной ложки соды. Высыпаем муку. Тесто готово. Выкладываем его в форму. Так, равномерно распределяем тесто. Теперь выкладываем груши. Груши можно выложить, как вам больше нравится. По желанию можно посыпать грушевый пирог грецкими орехами. Теперь пирог можно ставить в духовку, предварительно разогретую до 180 градусов. Наш пирог готов. Приятного аппетита! Продолжаем тему вкусного утра. Сегодня у нас необычные гости, кондитеры, вегетарианцы Дарина и Родион. Доброе утро. Доброе утро. Так и не скажешь по вам, что вы вегетарианцы. Выглядите очень энергично. А что вы обычно едите по утрам? Обычно все, что попадется, но в основном это крупы, овсянка, гречка. Много круп едите, да? Да. А это просто вам нравится или потому что вы так потребляете микроэлементы, которые вам нужны? И нам и нравится, и мы потребляем и микроэлементы, и то, и другое получается. Да. А вообще у вас много единомышленников в Якутске? Потому что кажется, что северянин без мяса прожить не может. Ну, раньше, 6 лет назад, когда я только стала вегетарианцем, их среди моих знакомых практически не было. Но сейчас каждый второй, третий, буквально, да, с друзей. И вообще получается, что вы и дружите в основном с вегетарианцами. Это как у вас такая маленькая секта или просто так вышло? Не, мы дружим и со всеядами, и с вегетарианцами. Главное, чтобы человек был хороший. А это для здоровья или какие-то этические соображения? Ну, во-первых, это морально-этические соображения, как то, что животные разумные существа, их нельзя есть, да и к тому же, как мне кажется, это лицемерным в том плане, то, что сейчас мы живем в 21 веке, и мясо продается в супермаркетах, и просто его так доступно покупаем. То ли дело, если человек охотник, и это нужно ему для выживания, еще что-то он добывает, да, это, конечно, оправдано, но если ты не можешь, например, даже убить животное,
Например, как это делают животные, то есть голыми руками выйти в поле, в лес. Ну да, страшно представить такое. А вот ваши родители как к этому относятся? Наверное, было сложно. Я вот, например, не представляю, как я своему папе скажу: папа, ты знаешь, я с сегодняшнего дня мясо есть не буду. Он у меня просто за сердце схватится. Ну, с легкой долей скепсиса, ну, в принципе, нормально, да. А вы для них мясо не готовите тоже, да, получается, когда они в гости приходят? Нет, ну, не сами себе готовят, мы сами себе готовим. А я вот слышала, что многие вегетарианцы, они не носят кожа и меха, а вы тоже? Да, в основном мы не носим кожу и меха по той же причине, что, по такой же причине, по которой мы не едим мясо. А как же вы зимуете? Мы носим пуховики, к сожалению, вынуждает климат. Ну да. А может быть, вы сегодня нам покажете, из чего состоит ваш рацион? Потому что я, например, даже не представляю, что вы едите и вообще. Что же у нас тут такое интересное вы нам приготовили? Мы сейчас будем готовить фалафель. Что такое фалафель? Фалафель – это блюдо ближневосточной кухни. Родион представит классическую версию, а я сладкую. Сладкую версию которую мы придумали недавно совсем. То есть, получается, это может быть интересным, прекрасным завтраком для наших, даже не для вегетарианцев, да, получается? Да. Хорошо, давайте. Это у вас лаваш, да, обычный грузинский? Это обычный лаваш, его можно найти везде. Вот. Также я испекла творожные шарики. Это творог, да? Да, там просто творог, банан, манка, ну и все. Вот, то есть они сладенькие, да? Но это, в принципе, довольно-таки низкокалорийный рецепт. Да, смотря какой творог берешь. Если он 9%, то уже выше калорийность. Если 1%, то уже калорийность ниже. А вот чем подслащаете? Подслащаем мы сделали арахисовую пасту. Вау, своими руками, не из магазина? Да, своими руками. Это блендером, да? Да, просто купили арахис. И какао, да? Да, и смешали его с бананом, чем еще. Ну, такую пасту, наверное, нужно сразу есть, она, так, наверное, быстро может испортиться, да? Нет, она, в принципе, долго хранится, неделю. Можно с собой на работу взять, на бутерброд намазать. Да, можно. Вот. Ну и что, еще можно грушей все это дополнить, чтобы было вкусно, сладко. А у вас, получается, У меня классический фалафель из турецкого гороха нут с добавлением специй, зелени, чеснок, лук. Сейчас я буду наносить... Это что-то такое интересное? Это хумус? Это хумус, да. Это смесь тахина, то есть кунжутной пасты, и специи с отварным нутом также. Тоже сами все делаете, да? Да, все так же сами. Вот а у нас в магазинах ведь не продается. Продается на рынках, да. Можно купить у узбеков, в принципе. Ничего себе. А я вот еще слышала, что вегетарианцы, они специально едят нуты, другие бобовые, потому что в них содержится много белка. Это правда, да? Да, это растительный белок. Довольно сытный, да? А вы вообще много едите? Просто мне вот кажется, что вы, все время едите морковку, овощи, и, наверное, постоянно чувство голода испытываете, нет? Мы много едим, потому что просто любим поесть. Поэтому, наверное, вы и выбрали такую профессию. Это для вас как хобби или все-таки уже решили, что это ваше призвание? Для нас это хобби, скорее всего. Мы просто очень любим готовить вместе. А вот это шарики, получается, там нут, это вы все сделали на мясорубке? Это, измельчается блендером, все смешивается, это замоченные, желательно 24 часа, то есть на ночь горох нут. Да. С утра в блендере измельчаем и смешиваем со специями, с луком, с чесноком. В общем, в основном используется кориандр. Так можно использовать все, что угодно. Кинза, да. То есть вкус, наверное, получается такой интересный травяной, да? А не более острый. Нет, не травяной, скорее бобовый такой, хрустящий вкус. А потом вы их жарите или в духовке запекаете? Потом жарим во фритюре. Можно запечь в духовке. То есть для тех, кто за фигурой следит, могут в духовке запечь. А панировочные сухари обычные, или вы тоже их сами делаете? А это не панировочные сухари? Это не панировочные сухари, это, получается, он сам в процессе обжарки во фритюре. Получается, такая корочка, красивые. Да. Очень симпатичные они у вас вышли. А у вас, получается, арахисовая паста, творог и груша. Да. Здорово. Ну, давайте тогда, может быть, попробуем чуть-чуть. Начнем, может быть, с солененького, да? Да, пожалуй. Так, даже не знаю. Пожалуйста. Все запачкаю тут вам. Порежем? Да, давайте. Так,
Ой, а у вас Так тоже. вот, специально для Мгм. Интересно, что же у нас там получилось? Ну, довольно-таки твердый. А это очень калорийное блюдо, вот. То есть я сейчас его поем и сразу же потолстею, наверное, нет? Нет, нет, нет. Очень вкусно, ребята. Я даже просто дар речи потеряла. Дайте перевести мне дух. Очень рад это слышать. Давайте присядем. Конечно. Я запью этот вкусный фалафель чаем. Может, расскажете мне, что вас все-таки побудило придерживаться? Наверное, должен быть какой-то стимул, ну вот, который изо дня в день вы просыпаетесь, и вы знаете, что сегодня я не съем мясо. Вот как это возможно? Вы не забываете? Вот не бывает такого, что случайно Нет, взяли и никогда. съели? Нет, никогда не Нет, было за такого. 6 лет ни разу. Нет. А у вас никогда не было такого, что вам очень хотелось съесть мясо, но вот все-таки вы знаете, что нельзя? Или просто в один день у вас как-то отключилось, и вы поняли, что нет, с сегодняшнего дня я мясо не ем? Ну, скорее, второй вариант был. Как-то нет, я сегодняшний день больше не буду этого есть, я не хочу этого. А как-нибудь к зиме готовитесь? Заготовки, может быть, какие-то? Нет, мы так особо не накопительствуем. В принципе, если мы выезжаем в какие-нибудь другие страны, и там можно достать приправы, которые нигде не достать, например, в Якутске. Вот я ездила в Грузию, я там закупилась сванской солью. Ничего Вот, себе. такие вот заготовки на зиму. А рыбу едите? Нет, рыбу мы не Тоже не едим. едите. Ну, как так, ни рыбы, ни мясо. А получается, вы в основном, наверное, фрукты едите, да? А как же у нас в Якутии такие фрукты, ну, не свежие, мы в основном зимой? едим не фрукты, все-таки крупы, скорее всего. Крупы, по возможности овощи, также семена различные. А по карману не ударяет? Ну, если так питаться, то нет. Нет, правда? Нет. Ну, я вот тоже очень люблю крупы и овощи, и фрукты, но как-то даже не знаю, смогла бы ли я отказаться от этого. Вы думаете, у меня бы получилось? Да, почему бы нет? И здоровье становится лучше. Вы себя активными чувствуете, в принципе? Ну, первое время после отказа, да, ощущается такая активность, но потом это становится каким-то естественным, привычным состоянием. Спасибо большое за интересный рецепт. Я очень вкусно позавтракала. Желаю вам доброго дня. Родион и Спасибо. Дарина. Спасибо вам тоже. А сейчас будет небольшая рекламная пауза. Сразу после этого еще более интересные сюжеты и гости. Не переключайтесь.